Ibe ting chua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dale. India na zinai ka pai ke je krishna damai ke pechi gai je Afghan citizen chou me India wang zabam nei ma pnui ra se ki mak che emergency ex mesquilius visa apply to bi le je ka chele. Zai ipo visa application je Delhi ke na process te gu le je ka chele. Ipo emergency visa je Afghanistan ke Taliban ke dei te lu bachang Afghanistan ke India embassy shame thinkam ni de ge online le apply to rate goi ko le je Ministry of Home Affairs spokesperson na sale. The Ministry of Home Affairs saja apo visa je kis rok valid te gulei je kchele. Nagaland Chief Minister Nefiro na kapai ke je kris rok mama ge log rex nozming India Independence Day go ning to badam te je Indian Post Special Cover Nagar Mircha anu zim ko na chize asai ra chizai pzigda bana kuze Raja Mircha za King Chili je let pet kai dele. Naga Mircha asai rachi anuina chi bambe Raja Mircha za King Chili kadai perege rachi to lang bedeleis Paguscoval Heat Unit to betet net silei za chele zai Naga Mircha za tingkum chang na za te set ke geographical indication to le petbam asai rachi je Nagaland gena lei za pegai delei Pinet silei zai seloi te tiben dike zen kai te set mai ge railang beto za aipo Naga Mircha asai rachi je Guwahati gena London foreign ke dei me Limbagri ke Limbong gena te ti delei ai ze Nagaland parent district te ning tong gena asai rachi railu je agriculture na processed food product export nai Nagaland State Agriculture Marketing Board ne Guwahati me te ka ko delei Dana ek pai ke je krisrok amama ge Malaysia Prime Minister Muhyiddin Yassin ne patabam ge na tope sogalu bachang jina ek pai ke je krisna damma ge Malaysia Guangpe Al Sultan Abdullah ne Malaysia political parties na leaders medu deudam rahang National Palace ka kugai dele Malaysia Guangpe Al Sultan Abdullah ne election to rang het pa kai ko dele kana covid rit Bombay de ge election to dolak Guangpe ne saz pagu Guang re constitutional power patage pe prime minister hang aime political parties leaders medu hadaulu chang langai ku lei je sale Delhi Chief Minister na Aam Aadmi Party National Conveners Arvind Kejriwal ne jinai ka pai ke je krishna damai ke Uttarakhand makum election hang jina inketet kai delei zai wang rabe election tingkum chang na jang kai kana ge Aam Aadmi Party Chief Ministerial Candidate Colonel Ajay Kotial ne tegulei je pechi gai delei Colonel Ajay Kotial ne Indian Army ge spy te ko delei zai Nehru Institution of Mountaineering NIMS Uttarakhand ge principal te zabam ko lei zai Colonel Ajay Kotial na mai kum ting kum chang na jang kai ket kram ke jing kai mai ge Aam Aadmi Party gyut kai ko lei je sale Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal na saja Aam Aadmi Party na makum wangrabe election tingkum chang na jang kai ka noge election ngam di ja Uttarakhand state spiritual capital of India indu magura sege ruilum babam capital India mahangjai kede prem hang toy gai gulei ja sale ai Uttarakhand youth hang lui bomang service employment pe gulei ja Aam Aadmi Party conveners nai Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal na sale Thailand kadege anti-government demonstration government nai Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha du lutona rajikum changna jang ka ge related pe I me bona na mai ka ke demonstration jai related rai de lei je sale tanai ga pai ke je krisrok ma mai ge police ne demonstrator du kumto rote je tear gas water cannon jai gimi kap ken rahang matin kum kai pe du te pega ka kai ni je ICU ko ma ge la le je ke chele Thailand kadege anti-government demonstration na rally tet sebambe Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ne mismanagement of COVID-19 COVID rit Thailand ge pet sebambe telomi mak leiza na ka changbe COVID case tu hang bambe de ge teuleize news sources na sale Nobel Prime Minister Narendra Modi ne jinai ka pai ke je krishna amage India na wang rabe para Olympics mipum tak chamagu Olympics tingkum chang na jang kai gen thoram du virtually hedam gai dele wang rabe Tokyo para Olympics tingkum chang na jang kai mipum tak chamagu Olympics tingkum chang na jang kai je ka pai ke je kai te set Tuesday damai gen thau chu je hechit ke je minge tak mai chang nan thogule India na apo para Olympics mipum tak chamagu Olympics thora hange countries ruga contingent kilang beto je
mina hangring ma dai langai gu lei je Indian Olympic Association sa lei Union Health Ministry gu report sai suije India ke COVID-19 radit jinai positive test pen me mina changkai ming je haket che riak srok te srok maju positive test petelei COVID kan rawagina idai di me recovery jinai te mina chang himros rok sa haite set che himroi ma idai de lei je ke chelei zaina ka te je India longke COVID kan rawagina idai di me plana te je mina kro ku chumje lak krisna ma idai lei ke chelei Union Health and Family Welfare nai National Vaccination Drive gu report sai suije COVID rehu kabloi lumete je kro ringus rok medu kablu de lei je ke chelei Manipur State Health Department gu report sai suije jinai ka pai kyo je krusno Manipur ke COVID case ka chibe test pet me mina hama dai je ka chumedu positive test petele Zai COVID kan rovgene jinai idai di mete je mina high squeeze dai stroke ma idai di lei na ka te je Manipur ga recoveries COVID radit kine idai di mete je lak ke cha chang ke cha haming je meng ma idai di lei je State Health Department na salei ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys and kingani malai ndu to de lei